बाणावलेचो आमदार वेंझी विएगसान सोमारा सांजेर कोलवाच्या खाडीची पळोवणी केली। ही खाडी नितळ करपाचें काम हातान घेतिल्ले ते 10 दीस पयलीं चडशे पुराय जाले अशें आमदार वेंझी विएगसान सांगले। कोणी खाडयेंत गाणयारा उदकाची पायपलायन सोडल्या ताचेर थळावे लोक नदर दवरतले। जो मेरेन कोलवाचो सांडपाणी शुद्धीकरण प्लांट कार्यात्मक तो मेरेन कोलवा दर्याचेर आशिल्ल्या सगळ्या हॉटेलांनी आपले गाणयारे उदीक खाजगी एसटीपी प्लांट आसा थंय सोडचे अशें ताणें सांगलें। जेन्ना हें काम चालू जाल्लें आय थिंक अराउंड द 15th of May, बिफोर स्टार्टिंग वी हेड गिवन अ प्रेस रिलीज की आतां आमी काम कमेच कोताय। लेस दॅन 10 डेजा भितर इनिशियल जे क्लिनिंग आहा हे क्रिकाचें जालें, सो इट इज क्लोज टू 90% कंप्लीट वॉट वी हॅव सीन। आतां तेजें मॅश घालपा उरला आनी ती वॉकवे आहा ती उरल्या आनी वी हॅव सीन दॅट देर इज अ लॉट ऑफ आउटलेट्स दिसती पडटा। ते कित डिस्चार्ज जाता तें खबर ना, वेदर सिवेज इज बीन डिस्चार्ज or whether grey water is being discharged, we are not still aware. But now we are all going to monitor. We are ensuring that all the locals who are here are going to monitor if there is raw sewage which is being discharged into the creek. We are also finding a solution for all these restaurant owners who are here, a temporary stopgap arrangement. Jaipurian main STP Kolwa main STP plant functional जायना त्या पर्यंत जितले हिंग रेस्टॉरंट आहा तांकां कनेक्शन दिवपाक जे हिंगा बिचाचेर STP आहा, so it is by a private contractor to GTDC if I am correct. So temko उलोयन GTDC के approval घेन आमकां सगळ्यांक थिंग temporary accommodate करपाक, maybe for a year or two till the main STP plant. So this is the proposal what I have already discussed with the tourism director today, and we will see what is the nitty